meghalayapost.news. Meghalaya used car dealers. One check Meghalaya used car dealers. Abadon hamotrum Nongpoh riboy desing. Kajakal kabakila bantit di batkeliang yajan baro gijajli hagador kababil. Yawan banshim kabu bat bampin babe. Naga benta gajintip kabakambanya hila banpun hakine kin number room. Highway lai art nai new way. Lane ranyo dai sau san nyo nai riu non lane dai lai riu dai pra way ar san. Bandang Pynkheiñ kali Ar-Shaka gi bujuk Pynkheiñ habayat biang lembak Surok ba National Highway 6 hari boy ki Pulit ketan trafik na Nongpoh amtagsi kiladang peteng banbat ki babun ki kali Ar-Shaka kabelong kum ke jing telkam bagi hab banbun ki kendon tik peteng ke badai kat kum ke motor vehicle ars ya kena ke jing bat nekan ra ki kali Ar-Shaka la pelong akhmat office u deputy commissioner kari boy bahab ak Surok ba National Highway 6 hari boy balengba kena ke jing bat nekan ra ki Pulit kali Ïoh Daiñ Kuna ya bun teli ki kali Ar-Shaka ba Pynkheiñ Kyndon kumban pun mau ki Pulit ketan trafik na Nongpoh na kapor ki pelong ya ke jing kendaraan banbat ya ki kali Ar-Shaka hakas Surok ba kabrisi mata bagi hab banbu di Kyndon Henry kat ba ki Pulit kidang Pynkheiñ dang donru ki baile persya klem dabut ya ki Kyndon kene ki jing bat ki Pulit ya ki kali Ar-Shaka kadiru babun sin kelaju ja ki jing jaba susi kabakim jubut ya kita ki Kyndon kabalaju mana bandeng ya ki helmet bandon ki lesen ban kiar nak badi babam baru ke jing penherstet ya ki kali habayulum jing tip nak Pulit loong babun ki kali Ar-Shaka ki sahabat mentasi ha kena ki jing kandra ya ki kali Ar-Shaka bat kito ki bapun Pynkheiñ ki mlai satya nak ki Kyndon balabu kat kum ka shushu lai turu mentasi blay balapulong ya kena ki jing bat ya ki kali Ar-Shaka ki Pulit trafik kan Nongpoh ki Ïoh Daiñ Kuna ya ki babun kita ki Pynkheiñ baleng ba ka i chalan ki Pulit ki Ïoh belum ni ka khajana ka balakot syakalai pusau Hajar tengka. Ma, tu kupek cubu sikit. meghalayapost.news.